Mayam Manipur top channel dagi video amta update tawjage adudi mayam sigi video si Manipur gi ko haidi lairiba singda khodong chaba duki matik piba amasung piribu khodong chaba se kari kari no karam miyoi da pige haibna sing adugi maramda mayam hobudagina loipo haijage video si hobudagina loipo yingbiu adugo khangdaba gyan tadaba yarsu mayam comment box ta hebiro ko adugo mayam sigi notification number na singo mathakta hape adugo si se Government of India Ministry of Labor and Employment National Career Service Center for SC ST Employment Exchange Complex Lamphel Pat Imphal usdagi tholakpa notification ni mayam aduga magi maru oina aina video si sadringa gi mamangda moisda habakpa phone number se si haijarake magi phone number se mayam 0385 241437 amukasu 0385241437 ma'am asigi number sida aina hojik phone tawraga su hangjare haidi asigi han haijaraki ma'am ko asigi phone number se save taobiyu aduga isa isa na haji ma contact tawraga su wari sanara kana kari kari khudong chabano piri basi yengba loiraka matungda aisi eligible oibra oidabru du khangluraba matungda hangbira kanda asigumba khudong chabase lobiyu ma'am ko adugo notice se mayam date 31 da thokpane ko admission notice hajik thokre form lo biare hajik kari kari no moina khudong chaba piri besi mayam ahan bada haijarake ahan bada mayam free special coaching for SC ST with stipend of rupees 1000 ko coaching ne mayam disi khudong chaba se schedule caste natragana schedule tribe ka ta moina se free coaching ji pieba aduga stipend of rupees 1000 mus ko aduga free zero level computer training for SC ST with stipend of rupees 1000 siso zero level dagi hawraga talak kaduri neba computer training ge adugi coaching sina mu ma'am exam ki thabi preparation gi neba ko adugo sagum mi singje karamba eligibility gi manung da laiba oigada ge do ma'am ai haijarake aduga si hare ahan bada both classes will commence from 1/7/2019 7 or July gi tang amadagi class si haurani have si yawning kangbu si ko free da tamdine paisam buk ting da bida aduga moi with stipend of rupees 1000 ju ko si khudong saba si myam no biu aduga na moi ne coaching je karam coaching no computer training sina karam mong no hairake tha kya mu tawdino habido bada myam 11 month special coaching for competitive exam gi oina sisnamu ko magi tha taramathoi hai tare likely 1 years ni mono coaching free the pd se myam paisa am buting da bida SC ga ST ga eligible oi se sigi aduga magi se apun ba sit moina pd se myam mi se apun ba sit se moina pd se sit humpu gata ne ba sit humpu gatang piye mogi competitive exam gi magi tha taramathi coaching free pi bise aduna sit se aduki matik yamde natra adu yamdabni ne myam form do hajik thare lobi be yaraga ni ko aduga sida su haire last date of form issue submission se tang trying thoi ko tang trying thoi phok yari matam lairi hajik form lobi ro adu kanda written test se na myam written test se tang taramari tha taruk ko sida tawgadaba pung tarama khai gi mamang na duga written test ka my counseling ga tawlura matungda haidok pasina declaration sina tang kun da haidok kadaba mon written test tawi se kai marang guno haiba matam na me sit vacancy je duki matuk yam de moina sit reservation lawi se mi humpu watane ba haidi form lawu se mi aduki matuk yamadi sit ti humpu watang laibne mi je kona de na tra aduna written exam ma pi ni written exam si da test se pass tawraga di sigumba khudong sa se low phangba yai mem ko adukanda moigi ani subadana mu moina piribu offer se 1 year zero level computer training at NIELIT Imphal and Sisipur 100 sit sina mi cham gi sit hangi ko zero level gi computer training se pi dune ba moina sina pras sahi amagi ne moina pi khudong sa se aduga moi sisigina last date se form submission tawu se tang 18 phuki manung na taw haiba ko Jungi tang taraga mapan phuki manung da tawudaba aduga selection test ne counseling ne duduna kano da tang kungamari da tawudaba aduga sida haire
Willing SC/ST employment exchange registered job seeker are requested to contact the undersigned for application form and admission on all working days except Saturday and Sunday. Sunday siga Saturday siga di mo off laire adugi mamangda ko adugi haidi 5 working days moi pirise 5 days working days da chala kana form lora kana form da thajin busin begi aduguma tawbiru haina moi site lomdagi thadore ko adukana moi gi sigi yaudab kangu se myam akoina certificate kumba paiba oigadaba adukanda akoina kanogumba haidi akoina exchange moi coaching tawbe kangu gi exchange form gumba paidu boirangani exchange form is any exchange form koi gi district magistrate aduka ahoi mari laina ba duri tantho kanda du kuini sang di nong ma gumba khatani sangido tantho ga dum tawbi yare adu akuppa maron heng khangninga gadi myam aining asai video horakringai de number pija ki bese call tawbi hojuma oirgasu amuka soija ge mek seng na udragadi zoom tokslakhi ko se 038524143337 hairiba phone number sida contact toroga asugumba khudong sabasi lawiyu myam aduga gyan ta tabi yaroga su comment box da comment tawiro si hairaga video si matang aside lusinjarage and thank you so much guys, bye for now, bye bye.